Hei hi All India Radio aizawl ani chanchin thar a chiar tu silin sang puya Mizoram ani zung chakna hmanga kolphetha siamna zeda siam power plant masaber power and electricity minister pu alazil an min khan tlungvela a hong nimina LADC than pui vot tha ka hriat theichin vot za somret panga point pani paliat ta a tukin khan vot thakna man ro de chu him takin longtla thlen pui vek ani to Vain Khan Sarkar lai pui lo ne tu Paul Shruai tu New Delhi a athonga na atan anin bele ram chunga COVID-19 shrive en kolmek chuni za samthum paruk nuwa nuai li le sing khat nuaya a Power and Electricity Minister Pu Alazil na chuan zeda in tlungvela megawatt ni kolphetha pe chuak thei grid connected solar photovoltaic SPV power plant nimin khan hong he power plant hi Mizoram ani zung chakna hmanga kolphetha siamna power plant masaber ani a Tlungvel solar power plant hian kumtin sarkar sumcheng nuaiza samrupakwa vel hum tura chhut ani puar le zirle na chon ni zung chakna hmanga kolphetha siam chu chu sarkarin apoi mona hria in solar power policy po duan ani thuwa soya ni zung hmanga kolphetha siam chu pelama Mizoramin lui khuap thei anei te khuwa pa kolphetha siam chu chu lo thei lova ngai poimo thar tulani ati power minister chuan India solar mapa Tlungvel khuwa alangve ta chulom omati thu soya van kala megawatt somni pechuak thei solar power plant sakna po thome kani thule sai tol daya megawatt nga pe thei po din tum me kani thu soi bokani he hunman pui tu dang assembly deputy speaker le tuikum bial to MLA ni bok pu larin oma chuan tunlai khovel borok chhezel ngai to in ni jung hmanga kolphetha siam chu thil thatak borok le thingle mautan po ngong thalo nei lo ani thu soi SPV power plant Tlungvel saknai August ni som pathum sang ni som pareta tan ni in thlui ninga khan en chinna nei ani a he power plant sakna na sumro manchu cheng noi sang khajali ni in Mizoram sarkar tum vek ani sarkar lai pui power policy peng pakhat renewable purchase obligation RPO angin state jongchongin an kolphetha mandala tanga chutin za zela engemaw zat hetiang renewable energy ni zung thli le adangte an man telangaya an man no chon sum sengin renewable certificate le ngai thina Mizoram na kolphetha mana tanga chutim za zela paret point pasiri panga hu chu renewable energy man angai ani Tukin Khan Airport Authority of India AAI chuan an corporate social responsibility CSR noya air condition bus pani Mizoram sarkar pe in Chief Minister Puzoram thanga hna an hlana heng bus pani thingdol nursing school man turarwa man ni in Chief Minister hian Health and Family Welfare Minister Dr. Aral Thangle hna a hlan chong le ngalani Chief Minister chuan AAI chunga lom thua soya an thil pek chu amang tu turten an tangkai pui hleya arin thu AAI ho tu te hrila Mizoramin borok thiang himle riselmal somna adong angchi hian a chunga chengte point riselna thatak an nei theinan ro mana sang siama mala kani thule malak zui zelani tur thua soya Chief Minister chuan airport di changklung turin AAI nen Mizoram sarkar chu thohuna thane chunzom zel poimo ti thu soya Mizoram chu tlangram ania wangin in kalpona lama masona rural sang thane apoimo thule kongba ka thona manga in kalpona ti masona tul thu soini Health Minister Dr. Aral Thangle chon AAI thilpek chu thingdol nursing school mamo takani thu soya COVID-19 trileng na kami point film theinana thok thaber state jinga Mizoram alan thu ta langin Health Minister chuan Chief Minister in mipui an him theinana atira tanga ro mana siama chaktaka malak wangani thu soini AAI DGM CNS and airport in charge pu Alok Gupta chuan voinchu AAI tan chuan nichin sia tlak takani thu soim wantlang rongbol theya anom chulo omati thu soya Mizoram sarkar nen hun rei tak thouna thatak anla nei zui zel abe sei thu soi Voin Khan Kolasip District MJ member te chuan vaireng te sa pui vi khuate an tloa ram ria ven himna kalpui dan ne veng him tu te din hun an thli thlai vaireng te a hian auto rickshaw transit stand thanga sarkar lai pui ro man ein Mizoram veng him turin BSF te chun azan zomin an duty a an bul hnai te a Assam lamram ri vengin SSB an duty thung ani vaireng te a hian nimin jing lam atang khan excise and narcotics department check gate chu kalpui le ani a Voina MJ10 excess gate an tolai po hian Shillong atang lo chho khwalzin phur maxike pani atangin sabzu case somparuk excess duty te hian an mana vaireng te hen repeat antigen test mangin COVID-19 screening point chu kalpui chunjom zelani a test kalpui ani awang hian kongpui ali thailo lu le chuak in tanpel chungchanga harsatna aum pha thinani MJA te hian sahepui vi tlo in ramria hian first air police le BSF company ve an oma heng sipai te hi nileng zan khuain Assam ne na in kalpona kongpuya an duty a
MJA te hian sai pui VCP pu vanal zona komim VCP chuan tundin hmuna ramri a harsina thar a thlen no thu soya Assam le Mizoram in kara sumdong lir theipo atlan reng thu soi heti la hen ramri cheng an wangin Mizoram sarkar chu mirthei in sakran puina PMAY ngai tu saka mirthei ten in le lo thazok an din theina turin ro mana sem sakse adu thu sai pui VCP chuan soibok tundin hmuna ramri Assam lamnen harsana engma omlova boru karal mongri hleti kan correspondent Andrew Vanal awan asoi Niminalai Autonomous District Council in Thanpui vote thaka hria theichina vote za somret panga point pani paliata a tuk in khan vote thangna man ro de chu him takin longklai Thanpui vek ani to Nimina LDC in Thanpui ne khana pumpuya vote nei singa sangkhazeli somnga paruka vote singli sangthum somruka ta a heba ka hian postal ballot a vote tla zaret pani omto a postal ballot manga vote thak deal hi zariat somnga pakhat omin mi somli pakwa te postal ballot chu ngai chan me kani postal ballot telovin vote tak na ber polling station chu chamdur polling station chu ni in vote za somko paret point pathum paruka tla a vote tak chena ber polling station chu pai thar ni in za somru panga point pali paruka tla a vote tak thana ber constituency chu vote za somko pathum point pariat pani tak na Sakeilui MDC constituency ni in vote tak chena ber constituency chu longklai 3 MDC constituency ni in za pas somsari pani point pali pariat ta a LDC sarkar thar din turam be puitan tlong taka nimina vote an thak nuwa in thana boy puitu te chuan vote thak na man EVM te chu longklai DC office an pan pui nga la polling station za som pakhata EVM te chu tuk in dar nga khan DC office hen kim pui ni in December ni riata vote chair ma jong chu ven himna khau tak noya pindan om khawa da that ani ang tuntumin Thanpui nei kha Central Yang Lai Association President Pu HC Vanalrot pe chuan in Thanpui nei to jong zonga amonom ber ba ka Afil fiber tum ni a hria thu longtrai All India Radio correspondent dal ngetaral te shila YLA le sarkarin thona thatak nuaya Sri Lanka ra in khana fil fai tak nei tua man lak na chu branch YLA le VLTF te tan lak na wang ani thu soin Central YLA chon lom omati thu asoi Nathial district ti puitle nakal zela wen khan District Education Office le District Project Office Samagra Shiksha Nathial District School Education Minister Pulal Chandamaral te na honga Transport Minister Puti Jela Nuntlonga Atelbok DEO le DPO honna in khom hi Government High School Nathial Konzola ne ni in Pulal Chandamaral te Minister chuan Shipuyo wangin sumle pai har sat thule du angin malakna achak thelo thu soin chu tiangkara District Banpoi motak DEO le DPO Nathiala honna ni ta chu lomomati thu soi DEO le DPO Nathial honna nei zo nu hian Transport Minister Puti Jela Nuntlonga le Education Minister Pulal Chandamaral te hiam Nathial chimlam kotsua District Transport Office dana tura roman rampo en ngalin ti tur tulang te chak taka bozo ni tur thu Transport Minister Puti Jela Nuntlonga chuan soi ani Lok Sabha MP Pusila Rosangan Mizoram COVID-19 danna vaccine ne thei thoi be sei thu soi he thui ni mina mithiam sang sangin shrowa la anjir chena bu khonu leng choi shrowa ti atang zarna soya MP chuan tunlai Sri Lanka chungchanga Nimin Khan Prime Minister Narendra Modi kai shwena noya parliament in nia pa chi sang sang shwai tu ten COVID-19 chungchang an soi ho ti soya MP chuan Mizoram po vaccine ne thei thoi be sei thule sarkar lai puin chak takin ma alame kani ati Chanchin thar hi All India Radio Aizol tanga puan ani Wen Khan sarkar lai puile lo nei tu pol shwai tu te chu New Delhi a thonga na tan anin bele a tukin Khan Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar chuan a thazongin indemna an siam a be sei to thule anlunga lo na po anti top thoi be sei ti a march ni thuma imbiak na ma salama te po in po takle langkang takin hun an hmanga ti a minister chon lo nei tu te hamchana turin sarkarin thei to pa chu a lo nei tu ayo te po anthil phut le anunga lo na te chiang takin anin biak na lama soilang turin nge na heba ka hian putomar chon MSP po apa ngai kalpui ani dona lo nei tu te tan engma lo thon tur om lo ati bok ramchunga COVID-19 thrive enkol mek chu niza somthum poruk nuwa nuai li le singkhat noya oma shivei enkol damzat po pungzalin za somko poli point pani bela kai to July ni somni pani shivei enkol mek nuai li singkhat le sangkhat ani nuwa anyam berle tumani a Union Health Ministry chon shikai thar aya avei enkol dam anpung sel a hiwang hian tuna shivei enkol mek po za poli point ni rokchau ani thu soyani Christmas le kumthar hun pui along nei ta ka wangin COVID-19 shila ka invena tura nun phung thar sarkarin ati chuate kha rangila midang tenen fiduk a in nai lovin omtum shamila mai tomna vo tha in good fight taka silngun ingai poimong u chanchin thar certi topnan atang pui
Mizoram ni zung chakna hmanga kol phetha siamna zeda siam power plant masaber Power and Electricity Minister Pu Alazi Lenan nimin khan tung vela hong nimin LDC in khan pui vote thaka hria theichina vote za somriat panga point pani paliat ta tukin khan vote thak na man ruate chu him takin longkai thlen pui vekani to wen khan sarkar le pelo nei tu pol shwai tu te chu New Delhi a athonga na ta nanin pele ramchunga COVID-19 thve en kol mek chu ni za som thum parok nuwa noi li le singkat noya a chuti zong chu chanchin tharkan pon thei chu ani